Okwatargayo twinire amakuru nyamwinji nzireba ubutabanko bo maka n'ubugumano bweyongera burizoba amakuru gutwinire nako mukazi w'umushija genzere yaguzeka yeye atabina ishengero zo mukazi aturugo munju ateje bakajugura ebintu nkebyo ando mukazi turebire ariko etere nduru hari kugenda umubebembezi bunda bakubasa kumuyamba ari kujati nywe eka yanje tinkajurugama abana banje mbazarira we ko arabe yagurize agende haze kwefaho ni wari kumahatire sente gaje baze twarebaga makuru rero tugagambeho mbwijwi Falani Nambiru yagobye basaibo Serumansi babadde komyonga agamba nti ayagala kuteesa ne mama w'abaana ave mu nnyumba kubanga makaya gatunda nga ayagala mama w'abaana adde mu kayumba ak'ekisenge kimu akalala ke yafunye. Atunda saawe golina nze atatunda goyagala nze nzirizooli eyagula wano togamba nti watunda wazikwasanze. Bano batuuze ku kyalo Bogiri kisangibwa mu Kangulumira Town Council mu district y'e Kayunga era ng'ensonga zaabwe zatandise wiiki ewedde Serumansi bwe yatunze amaka gaabwe ng'omukazi gw'alinamu abaana 7 tategedde ekyaviiriddeko omukazi ono okwekubira endulu mu ofiisi y'abaana amaka n'eddembe ly'obuntu e Kayunga ekulirwa Collins Kafeero. N'ompita n'oteekako omukono ng'ogula wali n'oyitanze ng'oli kutunda wano. Serumansi tumusanze atudde wansi nga mukazi we atudde waggulu ku ntebe mu nnyumba gye yatunze ng'agezaako okwegayirira mukyala we Nambiru akkirize ennyumba eweebwe yagiguze wabula nga Nambiru mukaawa okukira omususa. Kati nze nno ŋŋaani kuba si nze natunda era kati gwe olina ku ssente gwe nowaddewo bananyinizo watunda byakola ki byaggwa ate kati nze nzijjewo. Nambiru atabukidde bba Serumansi gwalumiriza okubeera n'obwongo obutatoola era n'amulagira akomyewo ebintu by'abaana omuli obuliri sakola engoye bye yajja maka gano n'abizza mu kayumba akatono ke yafunye. Sobola mudya kugalabanya nga tata w'abaana asitule ebintu bye mu nju ejja bitutte abizze wano yeebake afune abagulawa anoonye nga byanoonya n'abaagula. Serumansi bakiri agamba nga bw'ayagala ateese ne mama w'abaana nga siwansano ku mazzi nga mama w'abaana ali ku kimu tayagala kumulabako era afulume mangu alabe eryamuleese. Serumansi nga yenna otose afulumye n'asotta akagaali ke akasewajjuba n'akwata eryamuleese nga bamulagidde. Kafeero yesterday n'agenda alaba ennyumba y'abafumbo bano yatundiddwa n'akayumba akalala Serumansi kagamba ke yagula. Kafeero alagidde Serumansi yeetereeze n'abaguzi be bwe kiba kisobose abo w'akayumba akapya kagamba nti yakagula muzimu ku ssente ezaamuweebwa oba abaddize ssente zaabwe nawe Nambiru amagezi akalira akuza abaana mu nnyumba gye yatuuyanira. Atusobola kufunda wano akantu kano ennyumba eno gitunda $13,000 ate ng'olinawo n'abaana tuweerera tulabirira omukazi yalabirira yafaayo. Mbadde ndowooza nti ensonga eno ekikolwa ekyakoleddwa kibi nnyo era tukivumidde njagala mangu beesootinge addizooli ssente. Gye bavuddeko twakulaga eggulire ly'abafumbo bano nga Serumansi alumiriza Namubiru okuleeta omusajja waka nga mulimbye nti mukoddomi we era omusajja ono yali enkoko za Serumansi eziwera ze yasombanga ng'alowooza asombera mukoddomi we. Oyo gwayita mwannyina nagende kinoonyereza nga si mwannyina. Sawulo okulira yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Ensonga zero. Buli kimu kigenda nkiyongeraho kindi because takarabiro kaye twolekera embuzi egyo niyemu nambere nyineeko ogwo wenyini Serumansi akaba najonanira mama w'abaana ngwa akaleeta omusajja munju ngwe yambia ngwe brother we yamugamba brother wange n'uwo mukuru waitu baikarana kumara emyezi nga mukaaga hatikiera arabira hakaire nyineeko ogwo niho yagwerire mu ngwa mazima bulaza akaba namulira emboga chikengere so hatu nora takarabero na mwezi emboze ge tugyolekere nkimanyisa obutakwa tagana bukeyongerayo hagati y'abafumba babiri
kurora kimu hati nyineka ahikire na maka ya gatunda akandi obu na abana babaine yamalira guze na yetana nyina bwenge na mugamba jasaininga ate umukono umukutunda nukukumu ori yayeberwa atarukumanya ngu umukono gure gwe nata hakabana batundaki ebintu so enjungi jagitunzire aguzira kandi harabajwa akarumukamu nabagamira tate muri murugemu muije mwenu no musobole kubana muikara baitu ebyona nibijhaku tagonjora nsonga kutatunga conclusion areke kikubankitaribaneza rundi kizire umaka nikibanise kinigi kyomusejo gwa kabaine okwihana gwa mu ensonga eri mu musejo yikaire nawo kumara akayire akaba mazima atali mukowe kikongero kuba nikiretereze kinigo mu maisoge kandi ikirugirire mu ebyo okurora kimu ngubya ka baitatse romansi kokoro kumunono ni herangwa kasenta akacyakaine endisheshe nadamuneza kubuza abo kamwe ni yajerezeho kugora bunda hari bajwaka akajwaka ce nanye ndamanye balance yerinkai tena yango mo ubundi abashwirine na babasa ku making a decision so jo tkonka twinabana mushanju nore tubakushomaje mwe turya ha twakwaguza ubundi tukafuna hantu hace then tukashomesa abana tuzaguma nutuongera mpora batata na waza kumbuza na balance ina ubundi nakacha kuba muhireho takine ubundi nwabata kureberera abantu abana beye abana mushanjoro muno guzana kacha koyine tinkumanya backup plan ne noza kubarebera ruta already bebata kushoma ko kuri ko kuskemgwa ebintu nkebyo so ubundi tugume tugezeho ototunto tucho kubantu teganisama kagitu ntoto kushanga ubundi twa byakora haza mebo takaba surprised hawo ka weeks ibiri kandi ukareba the same family eryo mu makuru aboka hinaho kikani ukaruha nk'umuntu abokato bahika kuguzenju what else is going to happen ebe gerko bisobora kuguma okusigikira emberege warora yuriyo notorora a program Sisiimuka nyinjakara kirokeno habukuba takarabira mwezi tukurekere mbozi ni yemu omukyara atoyire nyeneka omonsonga ezitalizimu na zimu twine Gideon Senyomo ali mu rubuga rwambara city akande nasobora kuba natuletera ensonga ezitalizimu na zimu baitu ni ngumya ndi ensonga yaliyo natuletera ine kubane kwatagana na karuru this time tuguli mu rumo gwanje ine kubane kwatagana na karuru akwanko turumu kandi aina bebembezi abatalibamu nabamu abesimbira hantebe zitalizimu na zimu akandi kuongera kwijukiyo mu Uganda ngo akaruru kaliyo kacyagena maiso katagarukire hakiro ke 15 na habwekyo muine leka amtucheo Senyomo twakwakira sebo Sisiimuka TV West we are live. Mnonga lake Kasangaki na Jemimah good morning ebigambo wabigamba no maburizo twetinda kashoshe ko mu rumo gwanje konka wa season age studio mu Karuru akarura katankiye 2015 y'ukwezi ko kubanza umwaka 2026 akarura akanke ko mu kwa kabiri takaje mu kwa kabiri turonja kureba Karuru abo kuba akarura akanko kwa kigambe 2015 tukatanga no bwa president n'abanyishengeri izo bari anyumwe bazyo batire workers na mnonga abakozi abarize kujokera abantu batari muri abo region styles munazi mu mushengeri hanga erizoba tunakaruru ka special interest groups n'abantu abinho ubumugaburemu abatakureba n'abandi nkabo bit evro abina bibiri tunakaruru ka city level ntwanturonda mayor na mnongo mu city turonda ba chairperson zimwe bine za addition zindi ntakusibizeyo omwanyo wo guturinkai turwarire omurimbarara city south constituency nyino mwami tash tashobya ogun speaker wo rembo rwambara kanu mu muryabo abesimbe nyinda tumwakire atugambira akarura akana mnongo yo muntu waburijo abwakishime kubana okwejumbiramo abwachi tugambe kigambe abo kwa Justice Simon byabaka mu rukura kakigwa kutezo bururu na atoro rukura kuteza burura ho murembo rambara azirengo amrundogo abatezi bakaruru mubire muri baki ka TV West ntonja kwisi hi na akachiko na bebembezi umongere kumanya abwachi mshibukwana mzo mukaruraka kanya kire tasha ngambe bice agayonje gamba binje aje tugambe no kutura musiyana mnongi wo muri wa TV West to live TV West. Yes, omulabi wa TV West nyenda kubasima kandi okunteka mbeho oguntashobya boneka rusya
tash akandi abinji mamanya nk'enkoko iyo mucyaro mwene mahoro najyantu kuko nchimeza ngo bwashesha ni kutandika shamwenda oyimke nguze gukora bitu ngumanyisa ngo twazuyo mu karuru tukurisiyo abarjiro mu karuru president Yoweri Kaguta Museveni o mukama wito kwasire bendera yitu nabo ba member of parliament abakwasire bendera nangu nabarabirimo bitu akwakaruka bekatanguhi kandi observation yanje nanye ndebere abatezi bakaruru this time abantu nkakunuya muri western abantu turn up ebire tari nkeyitu bento expecting abo kuba obenoshanga polling station y'abantu 500 ningashi abantu 10 osanga mpija abantu 200 ninga 300 so osanga ngo 200 abandi ninga 300 tibija kutera karuru kandi of course echo nchiteganisa mu nchiza mempinda hinduka omukoronda bebembezi kandi neshonga nkuru iwo mute omurebi wa TV West nango gambire mugenzi wawe ngo okuza okutoya karuru no mwoga go muntu wa government omuntu wa burijo ashime ko natera karuru akamanya omwebembezi warabuze services no hati yokora atera wotatira karuru waba byafandemu wazo mirime ero mnoza mwareba ngo diere important mnonga konka wayebwa ngo government nabebembezi nobo bakora budget ningashi embarira yihanga okuteka tekera abo kuba noendo mahanda noenda amashanyarazi noenda mizi noenda health centers ningashi ebyamagara noenda nebindi ebikubasa kubane biretentungu uko mwanya mbeshati wo mahando gora biremu gukozirwe government amashomera go shomesezamo gakozirwe ba nabantu abarukutura na government kandi nabone bakora na government no byakuba bari on private nabone bakora na government kandi mansa government yetamuhire obusinje yetamuhire okwasheme kubana akora ekamuhereza environment nungi ekamuho businje tarakore sente nazo zikazomusha nangoro bwaraziteko mu nzu yawe nibaza kwija bazibe so nimba mindset ngu tora nabebembezi tutorine president wa Kaguta Museveni for example nababa isime nabo konkani warjiremu akasinga kachi akaruru ntumukuruseyo then tugake tuzaba member of parliament tuzarba kansara ate na mwene tizumuchiza omubururo bwa hansi obwe byango bwa hansi abantu ndibaza kubara no kwija tutekateka ngu omwe harimu abo ababire disappointed ningashi abahurira man gabawa abena enda maybe omwebembezo abena enda tiara bamu hata tekateka tunyona ogwe yataro oshangoria nakora wenka ori ataru kora wenka ni kumanyisa ngumwena imuri gambira mugenzi wawe gambira ndijo ngumu izoba twina karuru kabakozi abaruku representing abakozi omu mashenjero then twine akaruru orwakana ebirabiro na bibiri kasite kansara nkanyowe hati ninga site meya nhondo kwijana nyowe harona na ba chairperson zone C5 ba mayors ba cities mwe nimba shaba nguhate nanyaho nkamwenu mazima wanakobera ngo abwetera mwenu imwe mabambara city south hati nanye nimbashaba kankashabire nimbashaba obagizira karuru ngunyongere mbashwechere niye speaker mbara city kandi chairperson wa speaker zo muyanga ryona kandi ni mangwe kisanja nitubanchoyo kwa katano nibwe turahira kandi tugaruka omusanje kindi so nimbashabangu mumpereze akaruru ninye kwa serebendera ya NRM kandi kwayahayana nebibindi nabandi bakwayahayana nebindi nimbashaba mwena imuri banyabura mwe muje mutera akaruru nesonga nkuru akaruru nuko karukubasa kureta ihanga ryaza mu kavuyo akaruru nuko kakubasa kureta obusinje mu ihanga akaruru nuko karakuretera services za mwende manda mwenda mizi mwenda amashanyarazi nyabura we ijoze utera akaruru nakweshengereza utagumenyima utagumamuka irundana mugenzi wawe omugambere aze futera karuru nensonga nkuru atuwaza ko muri mbarra kanteke example ya mbarra city abantu ntureba okubiziro bwa president hati ntureba president na MPs expecting abantu kuba bace omukaruru akakuturumutsa futera ka ba city mayors na ba city councilors
aha tu expecting na ba district councillors na chairperson zo C5 untura abantu bakuba bace kandi naho mbyange nabirebe nabyomba basa kuba bace hati ko garuka twira karukebero abere na mushanju akaba division mayors akaba chairperson LC series akaba division councillors na councillors abamagombora akono kakongera kugera abantu bace so no shanga ngo obwe no buzibu kandi kindi ngaruke mbamanse ngo akarura bamwe barebere kaza mu bataketegereza abamwe mbatekateka ngo maybe kibiru akazamu confusion ni kanjete ngo confusion ko muntu norebota ko muntu ni ndeba ngo electoral commission munyana wanje byabakama ngo akagenda yagure byoma yatubiha ngo byoma nibija kwiza koraje bateka mesente nyingi zihanga hati ebyoma tine chome cyakoze niko muri mbarara ato muri mbarara nchimeza ngo muntu abe namanya unakwija teke mechinkumu ba scanning kadi yeye ya national ID bamanye ngo guno muntu mutezi wa karuru omukasheshe saha ibiri bakatugambira ngo byoma bifira actually batugambira shayisha ngo byoma tebirako agati ya shayina ni 5 bo batanje kosa akaruru kakacerwa kuterwa akarukiza katerwa shahina shayitana emyanye bimwe hati chashanga ngo go wacera naza futera karuru yasanga ebyoma ngo byafa kandi ecanshobire ebyoma burhamwe tina ibyatiri omurimbara site tine choma icyakoze omurimbara district tine choma cyakoze mwana bagume batugambire ngo byoma bifire nza kosa register na yetu eswizi meje omuntarike kucera na za polling station achakao ngo byoma bifire amuheru osanga noza kutera karuru ka shamukaga ogwaine business yeye na aba yagenzere hata bara kutera karuru hata gumana yokwasa tebyoma bikija cerezi nyokaniza kutera karuru abanya Uganda nimba tamwena abanyambara mwize muterre abambara state house mwize muterre tashobya orwa na no murodi kachebezi orwa kanga orwa kana tero murodi kachebezi tera site kansara tashobya bone karsia enkoko yanyu mukama bahezo mugisha rukunde gume omwaka murundi utakasiwira umwe wa chief sinja kwisi amazina nisenyomo Gideon ebigambo no manya watu nga panelist wena enda kuchiza man konkani kokwe konkani chirunjo mbyona no kerezi ihanga no kwisiyo muri bwa TV West ngo okutera karuru na munungiwe ayahandise National Electoral Commission n'obugabe bwawe abakoine kutwa nabebembezi abarakwebembere okumarendije emyaka 5 okwarga ekiturume gishaha nico kujagarukwa omwaka 2023 gwagwiro mukama yatikizeye echo kumaisa no murimo gwawe kandi emyaka 5 n'ekintu cyango ngenda kubagambira ngo emyaka 5 n'ekintu cyango omuntu ari munakarakata wotari kumwenda ogendo terere orukwenda okorondo mwebembezi n'ekintu kikuru muno alainejo reka tugambe aha abwacha akwabebe mzityo Ronda ejino local government bali tori nabanyishengero yes nabitu konkandi bakuma bari Kampala bingi President nakumari State House Rwachitura Entebbe na nahandi tugamba abebembeza ababurijo abwacho umuntu waburijo ashimu kucengaje abwacho ashimu kuba natira karuraka manya cyo kinakugambira nti itwe ba kansara niwo kumanya itwe ba meya ko Gideon yarara ni manya Gideon no kwarire nangu na priva ori kuriye nyuma mu TV West mundomo ogo no producer aha producer nawe ni mumanya ngwarireje ningarire kubi ninye ndikumanya neighbor ninye akori ya Kampala imwe songa izotera karuruka ko mwebembezo wansi ko kujira waferwa omuntu mutera wawa jerembaga reba tashobya nuwaryaho reba wawa jerekizibu bankwata polisi tashobya ryaho reba no shemererwa ningano tashobya ryaho fundraising kanisa nekerezia nemizigiti nebindi tashobya ryaho enzo ngumanya bamba genda be enforcement ninga bakanso tashobya nuwaryaho ngumanye na ninyenda kombe kakazu kanje mazimatinyi ne prami tashobya nuwaryaho reba wakwetorora ano joto mhandogu otkachebezi twafa otmanya twafara makachebezi tuyambe tashobya tuyambe nyaburawe nakweshengereza izotera karuru kensonga aboko baba Kampala bamazire
na president wa state house mazire hato munoza kuronda omuntu wa burijo nco wa kureba abantu bakanyeta enkoko yo mucaro enkoko yo mutawuni ya site ngu abo kuba nimba mbine ni ntakura umuntu acagere cyambaho nabamo nicire ningane bujenyi mbando ningane no kumwebembera kureba health center kumugambira nturoku ronda doctor guronda nansogu amasomo ningine abantu mbayambere munonga nkozere nabo twakora hamwe twashemerwa nico bandaganisa karure kuyanja nyabarawe awe bigambe bigereza izotera karuna kweta namani katwereze umugisha na munonga bari mu studio mbasa kumugire kibuzi kimwabuza tash enkoko yo mucyaro kampereze chance je na munonga lake na nimwe bari mu studio nje kibuzi kimwambuza then na munonga chwere ogo murebi bwashesha mani nunga horobota shovia akande speaker worubuga sebona nimbuza antikuwa biroriyo noraba mu bantu bawe no bareba no baswizuma aha murundogo nabo yesimbere nabo akarurwa ko nonehera nkakutambara kata takuza kuba mu issues yebare munonga mweno Western Sarake ni manyango ryaho aho kandi nyenda kumanyisangu nyenda kumanyisangu ogo abinyasimbere nabo aro Western Sa byanse Muhammad arondijo mamweta Muhammad Ali arondijo nibamweta Sharif Kaketo arondijo nawe no anupa aliya mamweta Innocent yes nyenda kubama insangu mnyano wanje byansi wagize unaenda kwiba karuru ngunaenda kwa kashi nuko kwagambira ngunaenda kuza mu mutisero ngwakaza mu ajipu sero ngwakaza awaho Mandera ngwakaza umene byange bimwe nazachenyi ati ninyenda kumwiba takwa buri ankamwiba yandema mwene ati nyenda kumwiba ninga wa mwibire koka nyenda kumaisa ngwabantu ebyo beno gamba baburire ningashi ruhanga nwako ndo mwebembezi akwanza kwetorora obatugambe biha nguno bwagambe ndi mizono kacera malaika wabo tine rukundo no bano korabusha mwenu omwebembezi ruhanga ya mutorine nyowendo se narota emirundeji no narota emirunde binimba ndengu ruhanga yachikora atashi niwo mwebembezi wambara site south abwa site kansara shanje ni celebrating nashanga bishira Maria mubombatire kwasira bijere na kwata bishira Maria na janti bishira Maria nyebembero mukaruraka mwenu namukwate bijere na janti Yesu yebare mwenu nashima konka mwenu eco njemesangu ruhange byanje nuwaberumu bishira Maria munyamabazi ogo muntu akujya unaza kwiba karuru kanje nduhanga nabireba akaruni baza kampereza mukampereze noba kugira bataka ibigambo bya waza touch tokahendera konka na munonga bukwishika akaruruka NRM primaries na munonga abare umuntu murundi gwanje go kubanza ubona arebere egare omurembo rwambarara egare twatuzura za Kampala konga karuraka kakari hagati yo mwamitashi no mwambianse uyagamba na munonga bakwishika mu kijungaho tiagasa yatiro mukarukona ka NRM primaries zo murembo rwambarara akaruka abantu ababiri ntekateka murundo guntu konja kujwara kureba ngutazo mukaruraka kuisya ebyo titukurangirira ejo commission yararangire nyonja kuisya akarukuti tugamba onaka local government akuba niho interest empango zira akuba bari n'abanyishenjero nibatorano ba delegates abo twagambaho special interest groups wakazi nibo bantu batanu abo borode nibemanya konka karuka bere na mushanju iwo munya Uganda rya kwa heru niwo rakatere abakire kangaro mu studio lake najyo bagumiza na program simuka nsenye mu video aho murembo rwambara kangaro mu studio umuntu wahanze okumanya bizibu byawe tuwe bari munonga Gideon Senyomo we bari kuteretera speaker hatashobya yes ntumanye bya biro primaries obo byabaye simbire na no mwami Byansi Muhammad no hakaruru kamana kabire kari and of course nimba mewunda hati nahaza kuba mu emerembe ntwenda akaruru ko businje enkoko yo mtown enkoko yo mucha ya dakika zagenda iyo munugiro kuturwa zirimo komesa tunamsanje
wabari yo munsonga ezo nzuzimu binge butakwenta mukaguzana munomone kwatagana na karuru akariyo na itegekera okweta bamna bagenzi be baita bwensonga eyakaire baitu ninihira omuriyekyo kike na akaira katwatuine wagirekewe hamu na munomuno iwe omutezi wa karuru mbirebyo obaraba bikire genda utera karuru kensonga kandi kanuko karuru ako mwembezi wawo ha ground wagiroti akakwikaho awora atera akakukwata akasobora kuba na malire kizibu ikyo kuba oine wikirize umuro kace ntuza kwanza garikane mpapura z'amakuru New Vision hamwe n'urupapura rabukede byashira street je kwikire hihi fayo munongozeyo bitunge katugarike omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu iteraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshaha yona turi kuretera ibiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebe witu aine kumanya nituza kucumisyaho yekumi no mukumanya abo kubekera biho cyona TV West neja kuba nechikusyaho TV West nehinda Nibimanywe mbeba tabashuka mbera tabashuka utaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka no kuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruke wani wajangwe chistetane chikaze ninga nechisha no mukazi bambe aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka no nawe imbase kwata okora ki kasho mucheka gw'abajenyana ukora huki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani ki iwe entebe nashitama ko naro hano leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe iwe ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda nishwe kazihangwe Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi y'urukweta bo mukazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe ko nabenireba ntukanitegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zinabenye konkanamba wana ekeri yo kujya mu shwe bwo musheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Show headmaster asata jireba.
yega kurabiro mu bintu baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuru nugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cyo wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kwikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahinaze kiro aha TV West Honga bariwe hacirini tom program ya Sisiimuka lake Kasangaki Ayebare Jemimah tuchiri aha kwereza ebe byona hebiri mu bigendo misho bitakakire na kempapura z'amakuru a new vision yerizoba mutoni ndeba the new shape of the 12th parliament n'abakwereka kubigenzera mu karuru obwahati NRM niyo echirizeyo ba members of parliament ewe n'abantu bishatu 5 independence n'abantu kaga na bashatu obwiro binja abantu baba NRM leaning then NUP ninga National Unity Platform ni 50 UPC ni 11 FDC inabantu mwenda na nebindi reba akaruru okajenzire ninde bakasibate petitions court to nullify President Museveni's election. Yes, bwanyuma yuko ranjira karuru ku President Museveni yagaricire ya kahangura awe aino bururu miliyoni mushanju nabundi bukweyongeramo ntureba omumbire bamwesimbireho Robert Kasibate naenda kuzo mukoti na hakanse birjiro mbururu nagira ngo tubiragenzire n'ibindi binjire babundi reason zezahire aha page ya munana. Workers members of parliament baba koretera abarabiro mu karuru barimo bajangu NRM sweeps elections 26 candidates battle for 5 slots debe biro mu karuru kizoba ryanyumwe bazo. Judiciary bids farewell to Chief Justice Alfonso Winyidoro izoba rya nyumwe bazo abire nasibura arikumura emirimo yeye tuzakuba tukoretera of course binje bukwataha ubundi ko areba fune Chief Justice omsya otaka fair bebyona Bank of Uganda purchase program to lift artisan miners incomes. Yes, abantu bitu abokora kuchira munganani ngaba artisan miners abo rengo ruce umbikwatirine na nuko mainengeza buto aza kurenga abantu bitabariza buhwejo ko yona nibajanga Bank of Uganda hine program eyeba korire eraba yambe omukongera hantasi yanyu antureba Toros municipality MP elect gutana nibakujangu noha ibinji mube mwineho ebuzo no muhindi akazaro ko ibibyona babukoretera ebikumukwata home bari munu babuza should voting age be lowered to 16. Babukati nabarebe mnyeto mweyonjire mwenda kuzo politics inarama nabuza ngo mweshi emyaka yo kutera karure ya Uganda tumani 18 nuko yonjera higuru bitu bari munu babuza ngo hata bagicendeze bagiteka myaka 16 ebyena noza kwa nobutungo mu rupapura rwa new vision watakafera kwerebere bukwatirine nebyemzano iwarukunda sports business
ebyamagara buli kimu kyona kyokwenda oza kuba nokitunga omu New Vision abwa shiringi 20 zonka. Yiruko genda supermarket eje kuri hihi ogenda petrol stations ezo ba agents bitu iwe street kora hikeyo ohe 20 bakora papa New Vision oshomari gebyo bica binakorozaho na nebindi bingi obunde bintabasa kugambira katirebe bijo mu rupapura rwa bukedde. Right, akaire ka bukedde nayo emazira kwa neheka kandi wetungire kopi yawe nyenki akare hacho manye maingi aganya kurumu agarukuba gaiziro mbukedde akande hasiringi 10 zonka myanya eyetaliye mune mbukedde. Ine headline negamba semuju mbuga segona baraze chebazako kinu kizire kita kiziranywa ya karuru okwanga abakuru bano akaruru kubasinga akarugira ko bangaterwa kandi bano biribe muhabikonge bayire byamano mu rukorato rukuru ruhanga ngo mukayire kano bariyo barangira kiki kibasemerire kuba nabagaraho hanyuma yo kusingwa akaruru kabakikirira abakozi mu parliament bukedde ekakuretire akango katirwe nabo abamazire kwana barabaho omukaruru wako iwe omurungi owarukuturora TV West anehinda amanyaga abantu 12 abakwatiddwa mu kwekalakasa obutubaire ntera karuru harona babaire nibesalingo myanya etaliye munemu 10 list egyo eturukibwe arabyarabyam tomanya ubundi osanga omunywani ubundi osanga mu munyabuzale oworukuba nomanya namuno rukwasirwe ababaka 23 ababadde babugumya parliament abatakomyewo somo itegereze muri abo no hali ba ministers akande nabembeza abandi abakumya na 23 ebintu bibagendire kuba amalira batagarukira mu rukorato orukuru orwihanga soma bukedde oyetegereze ebinagobererwa mu kulonda ba Lord Mayor ne basente ba district kandi hano babakuletire somo yetegereze omanye kiki kyosomere kwa nohondera Iran Trump awereze Mary rugogoma ebyo birukuri omwangeri ya Iran na muno kwesalinga no kwakarakaso kuri onkugeno maiso akande ngo Trump ensongezo awulekerizo kurana ziteka mu mutwe na muno okurora obusinge bwasobora kugaruka omuhanga ndiolemu nambera abantu nyamwingi baferire kandi abandi 10 bali enyuma y'emetahimbo rundi bali omunkomo bakakwatwa somo itegereza bukedde adakika 15 getungira mu supermarkets mu maduka ba agents bono kwetorora ihanga kandi omanye amakuru nyamwingi agaruka bagayiziremu na muno agarukwatagana bya karuru nebintu bindi byone kwambigeno maiso kwetorora ensi ahamni hangari yeito Uganda asiringi 10 ruwonka osobole kubona utamburo mkumanya. Program ya Sisiimuka ekirimune gendo misha hontuza kubatu ino muhangu ombientasa Dr. Benjamin Musita ari kutushobora ahabururu na no kuburu kuteganisa entasya yihanga eco kiganire kitarabe tuine bantumwe nichikwataho yonko mu Uganda ubanyaka karuru ko rumunotera arukarimunika affecting ebientasya cyo kiganire kitarabe tuine obwahati katuzo mukahumuro kace ntuza ko ntugaruka nawe mutakarwa. Inecha ndecha ate akashakashisha chukashe immediately ningwa kubone gracia kaje chachukurukura makanenda cheba kurunji nashanga ntoyinenge wona rwanga muntu kakachatera kirakure uri nebatwakire bakurunji kina kakarahora ko ngafuna ubuzibo ndina kushanga nyine kwe kiryo mu family
nti family yanyu kusenya ka kunyashita makumyana kabataha mukabakwata nushanga ntaro family zimwe zoshanga nti na wan musenya ka makumyana mumerejo abantu shanga bine kinana batakazimeraga zoshanga nti naka akahwaka katambura umushaka oba mu family so jantu kora sinya amyakeji noshanga kaija kakwata mwaka nyine karakakura kaija kakura so noshanga nti dejine chindi noshanga nti arabana kuzarwa bakira akagumunda ya mama we ebukuje ibabe norya ebe nokora owa afuna accident o inenda shanga omwana we azarwa atakolewa denaro endwara ezindi sukari na pressure sukari na pressure n'ibintu ebyabantu batakufayo kokande ibintu ebisias research negamba nti ya World Health Organization yomaka 2023 nejanti abantu 10 bakuvugana umutawu no mu muhanda gwono abantu bashatu ngabine either sukari oba pressure ngabina babiba byine kandi banje maza nguyo ngo muntu yeboza abantu 10 nyomba rumu batimbaru ala anseje tingwenda jeheza ngo muntu gifune okujiwa dufita bujati ojine obato jine muzaje konkani implani tambura kurunzi onyeka ni kuri mirimo yanjye kurunzi konkabiri ryo mu mbubi bimune kuteganza so zo mirwara okuchebe sukari na pressure yawe kugira ngo itakarita obundo busaba ahamisha gawo deni embazemu embazo kweragura okunzama ni manyihanangiza abantu okweragura n'ekintu kitakire iyo kugira ngo waje n'agacupa kawe ko mushati mpaka bazapa wabawe wakanurga utinyonyenda kura kabazi ko ngatingo nakuraguza onyetingo nakusha consultation y'imtwari ibi waye mtwesha then tushize twafuna madam data twafuna kizubu cha AI oba cha internet tomu naza internet ashoma ayangu bina yabichenga ayihembazi ayiragura abo mulwire abo musha ayiragura heza chi awaye prescribing usanga ndo muntu ebintu byashoma eske yo internet oba AI tiya kuchebera yoneza kweza kugira ko kumanya baratire ngati yakuchebera toshanga ndindwe zo muno nozanjaba ndindwe zindi zo kuza kwa tele anything ne kunganye by'abantu benje bakora isebyo ne bukutera usanga ndo muntu omwe yaragura azishinde chubiri kandi kinde chubiri chikafa answer isike so nane okweragura imbazi cyo kwano heza zo shanga yareta akamisha Nehinda webariwe hachiri nitwe kurwo twatandika kandi tucirumu netugenda omumisho okusya shaha ishato nko kuna banaga mbere ngo ntuza kuba twineho omuhangu ombientasya ntwenda turebo obururu ne buteganisa buta entasya yihanga nico kiganiro citu obundi wakuba wahikira murumo orumu notambura nabasa kutwegitaho social media platforms zitu Facebook TV West Nehinda hashtag tumtukosea Sisiimuka gendari X ningasha ya Twitter @TV West UG to live YouTube zaho searching TV West Nehinda TikTok zayo oreba ebituru muntu tekayo kandi nkiza kwa kirungi watereza feedback yawe akasheshe natungo mujisha kutaya isa Dr. Benjamin Musita umuhangu ombientasya nitwenda atushobore ewo murimi torutukucenga tutukwenda ororo aba professor ntwenda omuntu waburijo abase kucenga nakwakira mu studios babare munonga ontahisaho kandi ijo birindere umurebo wa TV ninkoramusyaho kandi okushanga ngo omukasheshaka torukuruga TV West haro TVs nyingi konki wagiro kandi TV West kugira ngire kinayegaho kandi kinyambe nyenshakare ningashimanye hangari yanje iri kutora we don't take you for granted ndakuramutseho kere n'umunyere agent radio West kazo takuruga TV mukashesho naye nebyar kwenda kwegaho kandi ayegereho byinshi ibimusikiza hari n'abareba abandi nabaramutseho
kandi ninsimu muramo gutwaza gambo y'ijoberi nanyenda tutandike politics na nebyentasia bine kazare kibindi hino kubikwatagana ebintu bikwate nebyo politics umuryango ni cyo karuru tubyete byo bururu na nebyentasia yehanga ko kureba arahaba condoza araho musheja mameta Darasa Smegro na Robinson bakarga kuhangura ikirabo cyo kuba nkaba abacondoza bakuru mbukwatene nebyentasi that was in 2019 bo basingira umunsi yona bakahandika kitabo cyabo cyo kucyatwira imyaka 20 hazo mu kitabo cyo bareta menshonga nkuru bakugira ngo ebyo butegeke burunje nibireta ibyo nkorakorana byaba byinshi kandi bagaraka bajyango ibyo butegeke bibi ningashe butegeke by'ubunyonyose nibiretera abantu economy yaba mu bintu bikwatira n'ibyo kunyonyuta no shanga ngo abebembeza byo ine kor kuba bayine watu ko wena byeta watu ko ngo politics nonje ningashe byo bururu burunje mwabitwaza je byo kushanga ngo ibyo butegeke n'ibirunje nibiretera mwabyurudinga institutions zamani kandi zikuyamba abantu barugombora konka ngo ibyo butegeke byababi ni building institutions ziba kweta extractive institution extractive kugira ngo nozo mu kintu kucunywa muconka kushanga ngo inenkente turi kugitwara mu bunyasi kare to kugitwara amezi kare konka no ende kuhereza amate hato shanga ngo at the end of the day nayo yafa yaho so ibyo butegeke nibyo biri konka ko kweba mu Uganda's context ibyo byo byurure bireho bino kubiteganisa mentasia hati ensine gumane hinduka ebyabe biruho kumarwenda chinana ebyabe biruho kumarwenda chenda ebyabire nibigira ngo these are the engines of growth ningashi ebyabe nibyo bikwaterireho enkorakorana yihanga tiye bikora mu 2026 nyenda bichereze ngo business zezumwe abo kugira ngo technology negumane hinduka ndizigumane zargaho hatari abantu abene bega ba typewriters ukabahuraho bakarani bakabe nebyoma bya bakutera bahindura papara barte koko hati ukate byo birugire ebyo bikaragaho abwa technology so ensine kumane rukato shanga ngo factory yabe ne manufacturing factory yabe ne producing ebintu bikwate na za typewriters ebyo ezo factories zikachinga kare tukati no kamera za Kodak zezine za negative na ka negative ko kabiko garaka yosho zishani cyawe ebirebe bintu bikahinduka kugira ngo hati noteze bishani edacike mwe babukhereza ningashi ebitwe tugira ngo album yumka hati birebe twine Google Photos kugira ngo I can go back no 19 album mumka ndebe bishari binatera imyaka yenyuma kandi mshanga Google Photos so ensinegmane hinduka nabene baguza albums zacukora byo ko umuntu musiti ngurumbo kamwe album akaba nanyoka cyaye akaguma nashurura munarebe bishani ubwo mwanya guhireho hatwora kwija either na bakwa TV ninga shushango ryasumu yawe na TV to kwenda kujereba na wifi yo majugita n'amajugaroho ati nuko umuntu mugambira twetaga kushashura ibyo bintu byo kushashura nka monthly ushanga no shashura data hatinsinegmane hinduka so obururu bwe 12 kumibirabiranamukaga tuburu kushana no 12 na 12 12 obo bururu no butanaho no 12 muno bwa hatu bwo bubeburu buto okutanaho no bururu bundi tushiro umwanya hoya tuyindishe tukweta ngo we have what to call information overload hariho information abantu babiri exposed to too much information than any other generation erabiro. That's true. Abana woine nkumwana bakora abana karukwata tab nakwata ku esumeji areba mebintu yuwe mukamayo byo kubasa korra. So chukoreka ngo na nembere yiturumu we muko kareba jya ngo internet shutdown. Internet shutdown abantu aba content creators abantu abakutambuza abantu barakoza amasumu za internet nore kuko ebibya ebirumu bya uba ebirumu bya safe board abantu kugira munonga itombara tukubukoza munonga abaine mu safe day abakudelivering ebyo kurya ebyo kunywa no shango in restaurant konka restaurant yaone kora app ngo ino kusuza app selecting ebyo kuri byo rukwenda obasinishire request ba parking oshashure bakuretera umuka ebyo byona bye bitaro
business they were shut down kurugobo ihawe internet kari 2013 hari ni 13 2013 naga majinga ibintu beberesoro koro kusinjira ka video waka downloadinga no joti nguzere data ninga tinyene data no babasa kwe blaming ebe bintu byona bishatingire business down and billions of money have been lost. But what is the price? Buri kintu cyona umunsomo kino muhendo gwacu ukubahora ebyora bere murhanga ni wari kubimanyana nayo kujwara ukojwere kishaka kashangano ejo mu TV ninga no ejo koraha turi yaha by mistake hariho process yo kubora bere neri hanga hirejere no businje butwino bwine kiba kweta ngo twine process yiturabire mu kika umuntu yakujya tam protecting the gains ejo tam darimchire ataba mwe bajangu which gains am I going to protect n'abantene even nashirinjiro kuma munsha umwana abuza ati mwimo mombechere bizibe byanya street mwinente zanyu mwinebe mwinama moto you have something to protect it against protecting jerezi but there is nothing compared to peace tareshinte cyo kubasa kurenga abuka bataba mu bantu bajashigene bacigamba protecting the gains umuntu cyo kubanza kugira ngo twino businje ondija kubuza atasho businje nituburya abo kamwe nikugira businje nyentine sente bugambire ntine cyo kurya obundi umuntu waburijo businje takamenje bukumanze businje no mindset aha kuraganya yihanga the ability kushanga ngo noyimuka umuntu ataka okay ninza kushobora from the nyonda jiro mchome bakanto mchome I understand the price of freedom. Cherna fan. Ndajiro mchome konka chikanyamba ho kumanya arebe inte mubyo kutwara for granted until they have been taken away from. Chakurugaho nubo kumanya makuru gacu. None oro musheja na isharinga najumu mukazi nakora kidinye namujire ntazaje shooting as if the bride price yo atwireyo ninka shooting okagura umwana w'umuntu. But the day that woman steps out of the home nubo kumanya Madame Kaino Mugash, Atushanga, you know, no Itanya be, another Batabirum, no Borio no Terramaso, Munyabe Gambanum Kazagarke. Like you cannot know the value. Tokaite Jerezum Hendo Gucci into Hiro Mobile Bachpia. Hatabana generation educator Munani in Kazarwa, I know my record them bums. Bums, these are people born under 7. Under it was the Waham president, Yaveri president, Nyoka and Shangaho. Ababa ntabo bazirwa under president tabakumanya the cost of tabakumanya the price of should I say the value of peace toka mugambiro businja kabwetegereza konko umuntu yabira ari mu duka nerikango ko batera uko chikompora nagarukoko nagira ati biti nkwenda kubireba hata wakubuza je value of sinje no buza the refugees abarjire Congo refugees abarjire Eritrea abantu abarjire mu mahanga gabo waza Ukraine okaza Venezuela majingaga okaza Iran ukarga okaza Gaza aba bantu wabagiro wabakirizo kabadropinga bajangwe iki tukakirebaga so umwana abantu generation ejiturimo abamemba basabutetegereza the value of peace kungani basa kugira ngo mi nkanyinyo am a product of this government ni wor product ya government nanya riyo mugahinezeza oriyo mugahinezeza ati nkanye nkashomera under UPE naragaho kunarigire kazomundu naza buremba secondary hadi buremba yo no twa dekerisho muri ya government konka mukishashura akasente kachi ko korara yicunga nije nangwa na shashuro fees konka naza masters government yasho naza PhD government yasho I am totally a product of this government haro umuntu akubaye kwira masuku government tugasireke abamwene basa kuba hari opportunities zamwe batakuzerera konka akakayire kachaka kutubeye turumu kugira ngo businesses zifire ezinjiza yonjire ndebere umukampara abantu abena baguza movies bona na wazamba Rome the movie industry picking up abuka 20 sibo mukatine za hata abantu bembagenda na bwa flash bwabo bazo mu library babatera movies zo kureba number 1 TVs zibina bamwete bene za dishi kugira ngo arebe bimfo ihanga abenargo ko yeka movie akateka so those business picked up actually bo bari no bashaba ngo internet itagaruka abantu abakubaguza movies abo baza konka abantu abinje baferira business nka wareba the transaction is ferira mobile money they are very big transaction kimka kusindi chirungu muntu kungurrente sente zabura kugenda
ngo ino kugenda otisegesa kandi uriya yarecevinga mo money ne bamucharging oshanga ngo now the banks were more relevant. Now banks is more transactions than the mobile money industry. Hato shanga ngo abantu bamwe baferirwemo kandi abandi bagaining kunga tugaruka nyebuza kana nyebuza is this situation related in any biblical context? Nchona ni shomara ngareba second Corinthians Paul kana ni cyaraba Korinso yabajya tuwo busaso burmu nabo kairekachi wareba nani shoma nanka yajyangu this is a lighter friction which is for a short while. So this is in 2 Corinthians 4:17 yani chigamba ngo owo busaso no bakairekachi you wait for the bigger glory. Government kugira norenke byabero mu COVID it is better to stay alive than gain billions of money. Nichikugasha chi kugira ngo iwe oriyo no run government ngati itereze internet majingaga oyijuke government works on intelligence. They monitor abariyo nabehe center bazihira yonka. There is no any government that wakes up and puts an embargo or ekateka onka any limitation over something without research. Kure kawanya ngo intelligence bagambire ko which I believe we are being led by a leader who understands such much more of security than any of us. Okay, echina nyenda turebe aha kintu cyane twantureba politics wagamba mbu hariho information overload obundi nkati generation eitoro notekateka ngo abatezi bakaruru ito twantutera karuru ona ntutekatecera hari kugira mbu obundi omuntu ogo bunatayo kwara parliament hine byaragambeho ebirahindure ahantase yitunko bakabanyambaro bankihanga ningito mwe abatezi bakarusu tukurebera haro ko yona. Now we need to understand the quality of the voters. Takarebera aba leaders bit tubanza turebe ni quality of the voters matters. To mention tomu mbende bukate nebyendasya economics tunejwa kwita the conventional determinants of growth. Nibice birukowa ningashi n'ibintu binamani ibikurete rihanga rya korakorana. One of those key points harimo kintu cyo bakwete na population. Konga ko gamba population bagaraka bakubuza but it is debatable nchetaga debate ku ajuwinga China inabantu actually India rabeho China mbantu bayo the population. I think India is at 1.43 billion people and China ria 1.4 billion. Agama hangaga korakore nabwa enamba y'abantu tuba kuba binji ihanga korakorana ejo debate. Now we ask ourselves what is the quality of the India's population and China's population. Now the calls for debate kor kuijo mu Uganda bakujanga please family planning family planning ojizo mahanga gandi ujo tukandi poko inamba keba yambere the more the population of the quality of the population boko boy nabantu bindi no mangu wazo no mabanye Uganda nabantu bakungana cyabata kunyamate. Uganda produces around 5.3 or 4 billion liters of milk. Billion za mate agutu producing ngo mwaka nagarenza billion zitano liters. Amataga kutu producing ngamba kujya ngo tunyonka billion. Agandi tuinoga ugakumamfa tuinoga processing tukagasenda kahero. Njibantu koreka ngo if we had a quality population even nagamatezga kubena gamara within our country. But how many people take that milk? The same applies to politics. Omuliyaba abantu abene batera karuru what is the quality of the population? By quality no mindset. Quality entekateka y'abantu. Nebanga haba kushoborokerwa ngo mutwa ngo shiringi 12 za today. Ngo kujangwa karuru kawe. No nyirabanya Uganda kandi je nuko nabenji abenji bagira ngo ko bagende nibaza kungasaraki akanaryo nuko kanje. Now waboyine majority of the voters whereby 12 zegesha nizikira discussion yo mwebembezo go wasindwe byakuzagaba parliament akakure akaraza yakakushakira uruguto rurungi akakushakira amazing gahiko wawe akakushakira tractor bakagireta ngo kufite imbere dams wo ryo murisa ningashi akakushakira ngo barete irrigation system bagita umwanya bwo kuturamo oreke ku dependinga season zenjura enjura yerho
nubwo rukubiba yetaruho uryo muka uryo muntabere no preparing for the season hari amahanga gatakutegereza ubwo bwiri so the quality of the population and ingamba umuntu we nari kugira ngo akaruru kanje ni waraji yashinjira ukumi nyo kuwongurire waraji ninza kugenda gutera because hinaiti kiciro kashanga nabebembeza bitwatekayo tibine kibatuyamba tame what hine chorebere kiri physical ujirota utati na mubwine reka muri ehe kibiri canje ninde nwari kumanya ate noreba ko kusinduka abantu beinenjara okay people who don't have a patriotic mind no matter the 4 pillars of NRM nebanzana patriotism, pan-africanism, democracy, socio-economic transformation. The number 1 pillar of NRM government nebagambari patriotism. Okundi hangaria abantu benji nendo itegereze ngo majority of Ugandans ninga shabantu abenje bakusinga yo mu Uganda nonga bamwe bakutera karuru abamwe tubona harimo abantu bakutera karuru abakumanye cyo baryo n'abaronda kuko ari bagambana na voter turn up ebirerinje so low actually 50% ni jano batire abokatwaza kure kubururo bwa president some registered between a million abantu million abiri no kurenga but ntureba onna batire ni ka million 10 zonka ejonje banchi boreka ngo do people really trust these elections hata umuntu atera karoro noza kushanga ngo the leader you selected actually umuntu wacha no warna to decide who should go and put our issues on the floor of parliament echo chikuretera cyo kugira ati what will be the quality aba bantu babutosha nyo nangwa nkakirebera mu opposition munonga the core quality yo kugira akwe ari abantu abo kureba parliament irimo abantu batakushansa levels of intellect tuburiyo mono rukusenkanwe omusasire Kasangaki naryo aromusheje mu barigire kuyamunango yansasa no musheje murungi wo mweshongozo warakaga wareba the quality of warakaga no kareba segona that quality is a bit different this one is struggling to speak English ogwo is a lawyer prominent counsel hatoreba abwachi ikigombe cyabo chehire mwoko rukwetegereza ati chareto ndijo but I think ni jana na okay giving an example of that kore niyo yareta obundi nitwena nabantu baburijo who would want kutera umuntu akaruru who is closer to us omuntu mwena arachenge enakuyitwe in what parliament it is a house of ideas no kugamba ukashagira abantu mwe kirgahari kigeye hati washanga no rujungu you are struggling urujungu ruwonka rukuremerisho bora how will you raise a petition so omoshanga ngo abaryo batu selecting arabashime kwande besimbaho number 1 they have issues ekigombe cyo baramuconga nekizo bagarako chuzingo umuntu ndije ariyo nagira ati nyokoro nazo nkehe mugati because amwe nagira ngo amwe baza bibineza one of the best actors umugenzi katora bwama akagira ati no kurya kandi abantu bamwicereza bakamwicereza parliament no kurya abamwe bakoze repate yo bagwe torsane niko kabonero kwabo no kurya hata work mu area where people just want to eat without looking at the sustainability of whatever you are having now. Hatino yobuza the education the level of education yorho. Can you transfer a better education system? Ninga shi the mindset you as kutombana ebene singa hejo ine. Nyona ubusasa bwanje bubundi ci atebise bibanje binyine bitano ne byawo. Nyondi ni nyebuza I got my PhD at 36. Umwana wanje nawasa kuchitunga 27. These are my problems. Ni wende byawe. Kuri Gerard ngororo. So the quality of the voters has to be questioned. Mukaba hashinjira uko mukubatera karuru, then you doubt the quality of the parliament at that level. Washanga ngo abakuterera karuru uko ino kuba hashinjira uko mukuterera karuru iwo batire kandi buyo no shashe ninza kushtamanje nambe government yanje I'm waiting for the president Museveni's reshuffle. Aba ministers the cabinet because decisions are made in the cabinet not on the floor of parliament. From parliament mbobinjo shanga ba discussing ebibya now my mind is on president help us utereza ba ministers barunji the cabinet members abakuza ku selecting abantu
kandi he has been at least doing that good job no banza ureza quality wareba the likes of nanka honarebo bakasejabo kwareba Frank tumwebaze kushanga Frank tumwebaze no batarashomera agriculture na heading a ministry where he is a farmer kandi atutungira mbazwe ngo kugira ngo akagenda yarobi bakweta robbing nyaburi mu mutuyamba bafama twabona muhereze na rosente esente bazituma naro batkorombazwe ngo namwene wariyomba pretestinga kandi no terente chikatu chimara mezi mukaga utakupoze ante eje mbaze ryo neje konka echo chikarganka kuteka yo muntu ayino buzare nejo field nabo kana manyente na manyente kwato muntu ngo yashomera agriculture umwe heading se ministry yate in passion nechintu cyo munonga so umosha ushanga ngo the choice of the cabinet matters nabo bantu bo kumucyaro mwamutasindikire nka member of parliament which kankecho numbani mwekora ko munonga hato shanga ngo aba leaders amwaza futayo babebe no mutama gwani mwamuri y'abahinji umwata goberiro umwata can you select a leader who can go and rob for funds arakobasa ku increasing manure production akobasa ku increasing embaze rupita eteine effectar abunanka ambera yensi konkere kwito mwata hate byona nabukorwa umuntu akine impassion chugomere kuntekayo ntari muhinji wo mwana nje ne ku discuss ndira mwana it's very hard otaka guhingaga tokuma kuba gushoroma tokuma ndwara zikurwara ukashanga ngo hati ndi minister wo mwana dene katana kabusya ngazo mucyara hari mbamwine bizubici it is better to bring a farmer arukumanye cyo kintu no bwataracishomere konkara kitwiremo wabari wachiri nitwe tuchiri mutujando mission na program ya Sisiimuka turi mutugamba akintu cyo bururu na no kubura n'ubuteganisa entasiya yihanga n'ubuteganisa buta entasiya yihanga and of course some studios tuine Dr. Benjamin Musita oguno muhango ombientasiya turebere omuryakakire ko bururu sente nyingi zibe ziri mu circulation y'abantu bagabere sente abazitunje bano bacimanya nanye ndebe echo chine effect in the long run wabare munonga abo chibuze echo nangwa ningubasa kugaro mu 2011 2011 inflation ningashi ebeye bintu mu ihange ekaza yugura munonga yakobchweka ari 30 actually it was 30.4% inflation bakujangu in the history of NRM that was the highest ibe bararebero 2011 nicyo chikoreta inflation no kushanga ngo abantu be innocent zabo munshaho konke byo kugura bitaro ko kujuti innocent zanje konka harwe ibintu bico mu Katare hazaba basigaze ibintu bicene babyongere bei kugira ngo nito tubyine kushanga ngo ibihimba tuburo hataba babini barga kubachondozo mu Katare nankane nito tuine debi birto ngo mu Katara kakona kambara ne nakiro tujita mutwa because ari umuntu akugera ngo doctor akamugera no kurye bihimba kugumaho kandi atumene bimba byaza mutwaro njumaise nyama neberi kamutware actually nenyama ne basa kuza hansi konke iki cyaburo mu Katari ebe yacho nekera kweyongera so inflation nebe yebintu kweyongera haza bitari mu Katari ukushanga ngo haros kaste kandi abantu bine sente zabo zo kugura now umwinko 2011 hakaza ikizo becho inflation akeyongera aza yiguru but now due inflation has been contained it's not more than 4%. The target ya East African member states in 5%. Bakugira ngo mwarengize itarenze single digit which is 9%. So itwito yitu it's not even more than 5%. So iwankari kushoma ebye economics projections zawe za this next 5 years notekateka mbu actually Uganda mbagira ngo turya ikiba kweta the 10-fold growth kugira ngo 10-fold growth tukakura 6% point something nanka in the last financial year into projecting to be at 6.5 or 7% in this year ukora na kuyanga kuriyo nuko yongera manonga kandi nabwo mwe no muranga ni guterera president wehanga na nabichkwase ro ba cabinet kugira ngo the formulas is to kozesa to calculate how much Ugandans have are not correct. Tuina Uganda bine sente and Uganda Bureau of Statistics has not yet come up with a proper formula yokuba capturing. So Uganda
ekora kurine munonga kusinga ebirumbi registering ako cyo kurebera obwira bucaka neza kuza mu kiro kikuru after Christmas ngenda zo mbyaro kuronda embuzi zo kugura ngenda na miliyoni zanje 3.5 mushaho nkashashura families zishatu miliyoni 3.5 zaho ba farmers yora ngambira yanemanya because entase yonesha mukano utunga government should be in the know. Does government know that money? I don't think ababantu kuri farmers aba ushanga bayina amaju agabantu n'abashomeraga bateye bayinente zabo bayina amatungo gabo bari umusenge bwabo na farmers abo meno babyama bushishaye nazo mukashasha mukamaza ama center agoroye kasigara cye akaresa areba bari soko basitorente the level of peace they have imwe muri yo kuntu mwirukangana ati ya gas zanyu mtawuni tabara mu kintu echo now who knows how much those people are earning? No one knows them. So njirante hariho formulation kwane retwoho ishingwane ko sibwa abantu aba collecting data yihange kumanya Uganda ne kura revenue because we are undervaluing ourselves. Really? Ejimido status income ibagamba n'abanya-Uganda banga hundi maybe twinemu statistics. Of course twinemu enamba y'abantu abatari they are not growing at the same rate. Kandi icyo curuho Bible net gamba Yesu nwabagamira ngo aboro barya mu murimo. Yesu na akaturo yabereba yatambura umunso yakonkurudinga jataboro tubakaho no bwakuza US the most developed country nabo bari no Scandinavian countries hati twine mu Canada wejuza nka YouTube handiko the zombies in Canada zombies in United States bakujangwa hari abantu ababaremere bari yahanjaga Canada no manyetire hirwaro ribagumene babaterera mwe bukatubyenjaga hari amarwaro abagabiga station kutera abantu injaga baremere bakamangu bagumana beterembi hati babateraho nayihugumana batahana babaterenjaga maybe tarabitero nabunde tine side effects so abantu bagende mitweri hanze ndiki enserwe mu bintu byinji ibyo kubano yegomba umwe babitari kushanga umuntu ari yaho nyonka kubana inzo nko mukanisa bajyanga umukama abakwenda visa zibahereze nyonga aro mtu hanze mukama ejo visa tindi kugenda nyenda kuguma visa pana visa yo kuza Canada no I want to be here because none kureba umuramo ikintu wagamba kintu wabeta boro bundi maybe katubeta abantu abatakwebasa ndebe manifestos zabijya bene besimba kuchira mnonga aba members of parliament baveni wagamba kintu cha PDM bakuja mu PDM government inentekateka yo kongereza sente kuchira mnonga ko mu cities ka cities obundi population nebirya higuru yongeze sente iwe notekateka ngu okongeza kwezi sente za echo kubanza sente za PDM haro kuziyambira mu kuranisa obworo kandi okuzongera kine impact erabeho ndiyo tukozeraho Aharimbara University which is a government university twinaho okuchondoza kwitumwe twara research one of the core things that tukora mu ihanga no gukora research ntuchondoza niza kuba n'abareteraho ningira ngo iyo program turiyafuna kaire tugishashure tuje tuborecheho abantu kubaye bari PDM takizere nato kubari nyenda kwija kubaretero program dutimanya abantu muza kwiciriza abantu mubajimuje baherebusha ubantu za kugishashura kongantu za kubaretera kukoreka hata tukoze research bakwetanka satellite photo pictures no jotera ekhereze chishani cyambara PDM takizere ugaruko gitere chishani ekubara maju it can calculate for you the rate of growth in a particular area. So you no jiro kutujire kimbene njikozesa umunanko mu kushondoza kwanje twazo mbyaro niyo ninjira kutanda cyaro cyane turebera amabata gemekere mu cyaro kuyiha PDM tandaka twabara ne kubarana n'amatunga gari ya ground ekoreka ngo hari abantu bati hari amatungo gakwingana gati it's an amazing experience wareba nke binte bukozorwa under PDM. There are other factors. Ngoko nagambira HRS inflation yakora yarengo mu 2010. It is totally different from what is happening. Abantu bakachiteka sente zabatira umbururu but the factors is ebezerukowa ekeri climate nanka weather.
kugira ngo sizoni yabereye imbi ibyo kuri ne bibura mu katare umushana gwaba mwinje ibyo kuri ne bibura mu katare kandi bisha bajya ngo ango abandi bakashuka sente nyinjo mbururu naka karoro bazitire konkati nizuburo mu economy because hari ibyo kugura buriya hakatariho ibyo kugura bonye tukati bero but nanyendo unchange seje aha kintu cha PDM abuko tugamba PDM ni miliyoni turebera abagiga binji bakugitera mebituru bakugira ngo umuntu toka giga harana miliyoni imwe kucira munonga nkabanyoni bita ababoko abariyo mbyaro umwana abantu muno bambenga ishomero orarize manyete nendo mbazi bakwereza miliyoni imwe waza kuyaheza expenses abukati waza kureba abinji yesu bakanu benda kuyabantu mu kuja ngo ya bafune bazumani economy ubona takateka ngo yambera abantu ati target ya government how do we calculate project success kuza kumanya ngo ikindi cyo beno strategy yoreseri nenda gukora no kimanyota wabuye nabana winabana nkabatanomuka aba bana korukwija ubashanga TV ushanga batakushoma bene homework kunka abana bayanga gukora homework ukije ukagira uti no manya ye kana gumena argamro moshahemwe umwana ubu nashanje yanabere yakozere homework aba bana bandi betegereza sente agumeje yakire cyarukumi ninga nkababuza nti which type of toys mukunda nyoni nkundeshe abana no bamanya ukajya to mwana unije nkashanga yanabere yajwere overall yakozere homework nareterwa hariya ajakire sweet ze na nechi yachaje no bachikora ukashanga abana no abana batana boyine ukashanga ngo be batakora konka bashatu washanga bahereze homework ijo project ne yakora so you don't need 100% for a project of government to work. Even you 70% is good. No work for them 30. Abo bachaba bargam twine chibakweta the 2080 rule. Project success ningashi project ze hangazanz kurakurana twine mechibakweta the 2080 rule. 2080 rule ne kugirangu no yetaga abantu 20 kubaji kuyihayo chenana hasi. Weje kom family oyine family yawe yo kurugam no shanga buryo mugisha ngo abana bazerwe shona nyuko nabandi shoyi bako yazira hero bona ngo they are successful it is rare no changa family zenje ngo bona abantu kuba batire ishomero kushoma bona bakaheze hati no ejo shanga ngo family kashoma hakaragamo abana nkabo babiri umbana nkikumbona hakaragamo babiri konka babiri behaye kayona nababe batine chibeine babarondere byo gukora nko mu government oshanga ngo no nani nkora nko mu university ndukujehedinga wanje brother yakomera umuseni yakana namureta yaba driver wishomero namje ndiro kozo mu driver hato shanga ngo the two atacho na chichenga bay hayabandi so PDM we are not after 100%. Actually government ne program yo kugira ngo bazincreasing at parish bato billion magana abiri aba batakatunje bona batunje echo nchibanje manyisa kugira ngo ito kutwakonoraho abaragobe muno babagobe kutwakonoraho 20 aharigana okay babera hari 10 baragam aba babiri nibenda kwija kukurakorana barja kutegereza kasente ka PDM bazomusako because hari sente ziba kureta sako level under microfinance support center ya government izo sente ziba kuteka musako BM sente bargana revenue by Uganda Development Bank urajurire heje kuhereza miliyoni igana no garo kwa hegu oshanga umuntu yakarire ngorwo kiyayombe kama koro naza kwiha abacha so we are not waiting for jobs from government. No, government is after them. Creating jobs. All right. We bari wachiri twe mu program ya Sisiimuka tuchine Dr. Benjamin Musita turimuntu gamba abukwatire neby'ubururu ebukwatire neby'entasiya ubururu n'entasiya byine kakwate chi yonko mu Uganda ushemeye kuba no manya chi ubundi waza kutera karuru kugira ngo cha affecting decision yawo bwahati edachika ndeo zabashatu nemwe ezaraba umurushahi ibiri katuzomuka umuro kace tuza kwa ntugaruka mutakarga TV West.
omubwire bw'akarurobo TV West neija kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omuntu iteraneza abari kurunda ubururu hamwe n'ibiganiro turi mu canga cawe eshaha yona turi kuretera ebirikufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cona eco murebi witu aine kumanya nituza kukimusiyaho yekumiro mu kumanya abo kubekera abeho cona TV West neija kuba nekikwisiyaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuca ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera mica yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente umprograme y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi y'uri kwetaba mu kazano niko ne mica yawe yo kusingura eri kweyongera. Enjoy your festive season with StarTime's shared moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Alan Okello! Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Orihire n'uruzinangende rukutunga stika za moto third party okubamba n'okubambura urupapuro rwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia eya digital moto third party stickers nebutura obwecyo bw'ikiruka cyawe n'obwerinzi eyango okoresa kandi eri kushisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira harmomo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank. Rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizwa bwa kandi oine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker. Ubutumwa ubu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Absident na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Absident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Absident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Absident na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Absident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manyiso mwana ngwebe mukwasireho nk'amazina gegona ishomero ahwari ne namba yesimu ko bitashemere kutebwa mikuto ebintu byakubasa kuba bibi ahariwe nibibasa kutandika ababisha bahise kumanya bikwasireho gambira abana okwejo ni samazina gatari gabo gonyine kandi hona bajiro mukuru babuza baba batetegerize.
Faustin Hinda hawe bariwe hakiri nitwe turimo tugumiza mu misho na program ya Sisiimuka. Dr. Benjamin Musita ari mu studio kutugambira aha bintu ebukwatirine na politics ebintu ebukwatirine n'ebyentase ahandi turimo tugumiza mu misho nanyenda turebe ntumanya ngo politics omwe hariho kwe influencinga economy y'ihanga kugira twagenda mu bintu bya tax policy ibintu by'emishoro kuko mwito abantu baburijo tukubicenga nanyendo tushobora kache politics ubundi neza affecting zita economy kurabira mu tax policy zebe bakwani bagamba bamare munonge kibuze cyo aba bantu ba Uganda Revenue Authority kubakurabamo bakurunda n'umushoro gwabo tuba kureta ubw'umushoro umushoro n'urwo mu parliament abitukuteka yo no aba bantu ubwo MP weterera karuru nuwari kuza kora kongera umushoro tuyura yora umurumo gwayo no implementinga parliament bya approving nakora mu suggestions bajango twakwata hano kubasa kurgayo but no murumo gwa MP wawe kugira ati ubwo umushoro rguzeho atoga umugwiho ni MP and when the majority of the MPs bagira ngo umushoro guzeho ngo kushangana bijari batera kodi bakushaba property tax bakushaba rental tax bakushaba all those types of taxes kargomba MP bwatire ihangana kurakurana mwana umushashoro umushoro akabanya Uganda binji wakubuza tukuse mutware 5 y'abantu abakushashoro abine bakweta tin tax identification number you ni mango jine because ubukwezi bari no kushara za but tinkareba go umunyaganda maybe kokatine unarebera rugamba ja amushoro wabwira bunje n'abantu ba complaininga emishoro erenjere nje tutune tax education erukumara tutukucenga mushoro gutukushasha y'ukuza abwacharo negative energy towards taxation wakuzo mu mahanga gakora kureninga United States nace abantu tabakunda kushashura mushoro Elon Musk ngahora nagambaho nashashura over $10 billion zomushoro pa annum. Wow. So umuntu akushashura $10 billion, that is almost Elon Musk nabasa kuraninga budget ya Uganda for 6 months umushoro gonga, because budget ya Uganda nakasente kaje it's just 19.6 billion. Niyo budget yihanga 72 point something trillion was tomu dollars 19.6 billion or not more than 20 billion kanchete ati washanga government kurana ibintu byanyu bibona byendera $20 billion kandi ukashanga ngo Elon Musk nashashura ngo umushoro gwa 10 billion umwaka nabasa kuraninga just umushoro gonka na running economy yanyu for 6 months. So omuntu wabutosha nyendo manyengu emishoro yone kubero ogo mushejo wanwerira kabaraje akwireshinjira kumakakora waraje ogo mwarire no muitanda bara ogo mwakozereje no wenyera kwenda kugenda kubata umushoro kandi yashanga ngo ogo mushoro n'umurundi naija kubata ndantu president atukinire mwesa sito bari mu farming ajata bafama mbembarekere mu abako bine bizo bya binje bukora bamu and we really don't understand properly the challenges z'abakora bamu mwamutaka rese rataka nga president uyanga yakujya ati ntabantu maniwe abantu entezonantes vaccination ngerabusha ntubahembazi yo springa tubafereza cyanye no kurisa cyonga aho government shimukwaneje kajya burimo muto yakashoro kungashanga fama afirirwe nteze kwingana ngo akakoko ko mwitaka kayitserente ukashanga ngo omwani government akabayire nangwa na factory yo kutamani yo atego bana yembazi yo spring kurojya tuterare inagombora tujihayo government kuzirorsa nambwe tukabere tubatu prepared nkaba farmers zo tushire ukagresaka ukabe no ba prepared kujuti in case government yatuhereza these ones in place but you'll still find farmers running away. Akango kuza kwasa farmer is to have a cashless economy. Cashless economy bano jimanya hari economy zitakwikiriza cash kutambura mu ngaro niba costa systems buri cyo kushashura cyona they don't want cash nibenda ushashuze to you mobile money uza ushashuze banka ngo kureba abantu abakutransact ingiro billions
tubakwekorera billions zo motoka benji kuseparatera uhire mbabaziro muringo gutarugwo abenji zo za digital transfers zo hate zizo kubasa ku monitoringa esente nizitambara zitomba hinji n'abarisa because that digital transfer no inokuta horizon kana bente ine buzare niwe no tura karamoja nyoni tura karamoja no tura mbara mwene ndio ni kusinchira sente zo mwana ni kandi ni billions zibiri no joto bamba sindika fees no teko to horizon and reason wajitaho twamangura mu land transaction aho tukuteka ochi akashoro so ekukuwagambo oti aba MPs baina kazare demshoro 100% nibo bakuteka heje mshoro nabo zikubora nibo bakuryo na sente nyingi zikusingayo because MPs on average gets around 40 billion on average per month ntumanya ekindi ntumanya hari politics ndo budacika bute mu gender hari politics turebere corruption ne yongera tukareba saga y'amabati na nebindi binji ubundi ushanga yes sente kuri azargayo zabura hagati corruption umudacika buce affecting rebata entasiya yihanga. The biggest challenge we have with corruption in nation chum we have many leaders who are poor. Obworo think manso kugira how much you have in your pocket no basa kuborya kunkosha nje utari umworo muto so hariho ubworo bwo mutama ubworo bwo mutama n'ubworo bugumere munonga ninjangwa aho ntuza kuzanga tuzo mu deliverance kureka but to teach someone to get out of that level of poverty kushanga umuntu takamaro abantu waza reno kareba reno ya kansa hirwaro ba nkawamanya obusasi bwo muntu ari ya stage 4 cancer yashanga ekikatu cyo kumutera icyo kikatu ari umurwere wumbenyeneho ekikatu kimene cy'imtwaro nshanjo na 8 government bar abarwire nkarukaga abarwire cancer ushanga it has managed to bring inkomukota nkomumeza ashatu yari tebukatu kankaga na bene tebukikigana hate bindi bino kubugora washanga ngo umuntu ayibere nkomubaze nkogo ortwiro murwera hara ayirobusasi bwa kansa ubwo muntu none ujuruza kumenya so oburwero butwina ndango no kutureta onka program endijo we teach about what can transition people's mind because the corruption is the mindset issue. I think so aboka mwe nabo kwiba naba to kubentore bango bine ninde budacika bitu wabayo mwami Benjamin Musita tugambira ubugambo bwawo bwa muhero turukuhendera iyo munyayiganda na turenze sima ruhanga kugira ngo wayo kwa Tara TV kandi tukushabangu na program zizakura tognoze rero abanyayuganda muzomera umuyanyu mukori shomeso umwana tu wa government umwana no mwana wawe karo kushomaje nyencha kare nakuyamba umwana ko rukumushomesa nyencha kare naza kuchuzinga leaders yaza kutera karuru nakateza ino mtu kwetegereza kugira ngo population yaba bantu abakugendera shinjiro 10 na waraji kutera karuru neza kwikubwire nefaneragaho ito basigara otushomere n'abana banje bumuryo n'umushomesa nzo kuchuzinga right leaders mwebare mnoga Dr. Benjamin Musita ubun expert mu economics ningashe twakwesire umuhangu hombente bukwatirine nebyentasiya nayo nakira kubaryaha ari kutushomesa abanyayuganda tukakora ki kugira turugomboro tukayeyombeka tuta ubwo hato buturiyo mukireka politics twantwenda kureba iwaka karuru kawe akora umunotera harukara affecting economy yihanga ninga niwe ntasiya yawe ko muteze wakaruru ebinte bukwatine na tax policy ebinte bukwatine na inflation ebinte bukwatine na investment nibyo busheme kwa biriyo mu manifesto za ba leaders bitu abakwana batushaba karuru kandi nitwe ubundi abateze bakaruru twongere kutekateka turenga tusento tubakuba nabatereza tukabentwenda gumzamu okaho bobwire mazima tukabasa bitu tuza kwantu mutayisa erindi zoba ayongere kutushobora bahati naitwa kwasa komaho kadzamka umuro kachentuzaga kana mzee bisisi no akushemeza kusiyashaha ishatu zenyine program